transfer window ni igura n'igurishwa ry'abakinnyi sama iba imeze neza cyane. So tugiye kumanuka gute rero? Reka tumve ukuntu tugiye kumanuka rero. Sasa katubanza reka umva gake buretse gake. So yitwa Victor Yoklesh cyangwa se umwite Victor Gokles. Turamanukana n'umusore bita Benjamin Sesko. Ese Luis Diaz uraza kujya mu equipe? Uraguma muri Liverpool ariko muri zo transfer eshanu Luis Diaz urimo. Ndakubona wowe Florian Wirtz, ngakubona we Gibbs White, umusore uri gukina neza. Ese uraza gusimbura Kevin De Bruyne? Katuze tubiganireho gato cyane. Sasa rero mana yanjye. Uwo bita Luis Diaz ni umusore wa Liverpool ni champion w'Ubwongereza. So ibi likely rero ko Luis Diaz aza kwerekeza muri equipe ya FC Barcelona nyuma yuko Ansu Fati byaranze nimero 10 yaramuremera iki nimero 10 aza guhabwa bita Lamine Yamal. So Luis Diaz niwe first option, niwe mahitamo ya mbere nyuma yuko Rashford yije kwanga bitewe n'amafaranga ajyanye n'icyo bita kumuhemba ntabwo biba byoroshye. umuntu arakishe muri equipe nka Manchester United akaza kwitwara neza ngo ko bahita bamuzamura. Ariko se reka dutegereze turebe uwo bita Luis Diaz amahirwe masa muri FC Barcelona. Noneho reka twigire kuri uwo bita Morgan Gibbs White rero ni umusore wa Nottingham Forest ushaka kuza kwerekeza muri equipe ya Man City nyuma yo kwifuza umusore bita Florian Wirtz wo muri equipe ya Bayern Leverkusen, ariko aza kubahenda bisa nkaho yabateye umugongo, ashaka kongera gukinamo sinzi. Ariko ubita Morgan Gibbs White no bita Ryan Clarke bakaba bashobora kuza kuba option ya kabiri nyuma yo kubura uwo bita Wirtz, baza gusimbura bita Kevin De Bruyne. Iyi nayo iraza kuba done mu gihe kitari kinini cyane. Arsenal rero ikabishaka bataka mana yanjye mana y'isi n'ijuru. Arsenal irashaka uwo bita Victor Yoklesh. Ugomba kujya ukavuga gutyo umufana Arsenal. Victor Yoklesh. Arsenal rero ntabwo ari ngo ishaka gushaka no bita Benjamin Sesko, ariko Arsenal ishaka noneho ko itaza ku mwanya kabiri cyangwa se ngo igere hehe muri izi ligue, ashaka kuza kugera kure cyakwitwara. So bita Yoklesh rero ndatekereza yaramaze kumvikana n'ikipe ya Arsenal. Igisigaye ni ibintu bike cyane kuko yamaze kumvikana n'umukinnyi kandi barashaka kumufata nka nimero ya mbere kugira ngo babashe kugira imbaraga muri attack. So imbaraga ze gutsinda Arsenal nibyo yaburaga Arsenal. Hanyuma bita Sesko we ashaka kuba nka deal yo kugira ngo banabane mu gihe kirekire kizaza, kandi Arsenal kuzifatira rimwe kugira ngo itazahomba hose, nihomba hamwe ifata handi. Yo bayita Arsenal yarakangutse mbere mwayitwaraga abakinnyi Arsenal. So zari izo ngizo, ariko ntago nagenda nababwiye ko mu kanya tugiye kuza tuvuga kubo bita ninde se ugiye kuza ko kunganiro bita Robertson. Ese Liverpool iki niyo bita ekitike agira ngo umutwaro bari guhasana ugabanuke. So izo ni transfer nazo zigomba kuza kuba zirangira mu gihe ubita Tigran Rangers, uramuzi wo muri AC Milan. Man City ziramumanura
reka tuze tubiganireho gato cyane cyane cyane, kandi turabakunda cyane abantu bakurikira Triple Sports Arena.